نيتك يوبلو كبسا مدحت يوبلو نبينتك يوبلو وجبي وجبك يوبلو سلفي وسلفك يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتل تنايت channel كما يتخونو تبقوت كونو ناي وتر تمنيتنان باغنانيو لومون كم وتر قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا سام وداتا ناي زمدم سانا كتصنحو بخبر نقدم بزغن جمر. To a possible new flashpoint between US and Israel has begun. And this also includes Iran. US President Donald Trump is weighing the most powerful military options. Israel says it is bracing for the next round of strikes, while Iran warns of devastating retaliation. Our next report explores. كم تري وزلهم درجة كاونت داون يزبحل زلو معاس جمر معاس تكيناتي ولا نابي قصي خيد انتاي غون زبل زربا درجة تميديا ولا ونتي بري ماركت زبلو أبو ماسك جمر خلاب زبل كقطع جميرو خم زلو يزنقر زلو سلازي كجمر دي جمر تكينات دي كونه معاس جمر بخامي جمر أمريكان إسرائيل انتاي قبرو درجة أبو زود غيزر لتكونتات سلزي تناي كوينات نامي جمار تخلو أبزل على درجة دي بخمزلون إمننت زي تعرف نجار خاون كم دخل زبل زرباينا نسمع زلنا انتاين مالت يزي واغانا ندادي سماي دي بلزلو من نابرو أكبيت بدوها بزلو ولغزي أكبيت كوينات كتاتم فتان انتاي تاقوا كم زغل انتاي كم زغل نزبل كمان نمسكوت بيت زلكات رايو بوغن إيران ناي مودة نشمغلنا فتنا زخونة حساب قريبا بنيرم دونالد ترامب دما هاي تقبل كونز بالملسي بلو كابافون كنت سمعنا غلينا بزي. Commander coming here yesterday. Was he briefing you on a different approach, options? What kind of options? How would it look different? Options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? And those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I prefer not. On a human basis, I prefer not. But that's كم زبل زلو تي أمارات إتازلنا وي كم تانز دليو ديل كقبرو كخولو لهم انت زي اللو دما كيدنا محمد دفاج كنستيوم علنا يزبل زلو زين انتن كل تمرج أزلو أنا يزبل زلو جيتي نموداتا وتدرا مدلاوات كيرو أبزلو لغزي زاربو زلو سلزغوني كم ردوك نوزدن خل نكبيت كوينات تدالي كم زلون تزرباتا دما أبزنا موداتا ساعات ولا ون تديل انت كجبر تخايلو صبح حسابات تمزيون ناب كينات مخاض زي ترفي مخنيات إسرائيل درو أب ليبانوس نتخ قبرو وزدليو قبر لو نعب كينات دما تبقي سون كم زلو نرلنا سلازي إيران دما بوغنو كابو فريهم عمنا تشاوري روم زلو كم زي كونه دما حركة علي كفالنا يتزفرس بحال زلو سلازي إيران ون بمنصرو نساتهم نزكونتات زي تداليهم لخم زلو يزنقر زلو حدش أصواراتهم بمدلدال ديو بخال منقد دارقاب نكويناسي بخلتي منقد ديوم تداليهم لزلو كلتيهم وقنات نكوينات تداليهم كم زلو يزنقر زلو أزن ما كبيت زخونا مدرخ أبقد مينات قتيرو خم زلو مرأي ترايزة لي this is going to be really really bad مبزحتم سباد ما بخمي كودايو انتاي كخونيو أبزبل تشغل رمالو واقانا يندادي تشيك قبرلكم ونيات حركابتي متن بهنايتي كينات نابي قصي خيدالو نزبل of course قدام سنبس قداماتينا سلازلنا ماركت بريديك تغكل كغالص ايكلني جن للميتن 10 يزلو سلازي ستيل ناي مرغغا وي ونت كونتات تحت خيدي زبل جمجام كم زي اللي زنقر زلو بخال منقد دما دونالد ترامب ابزون ازياون تاقن مبرهيتيا. It is 60 days since President Trump gave official notice to the US Congress that his war with Iran had begun. And under the legislation, which has existed since the Vietnam War, the president is under obligation to withdraw US forces or seek congressional authorization to fight on. Right now, there's no sign the president is preparing to give way. In fact, all indicators point to the conflict resuming. So انتي كالتي ناي بوليتيكان أمريكا زوزو هذا زخون بريزنت أمريكا بزي ناي كونغرس ناي تبايتو ناي أمريكا فقط نسوسا معلتات وتهدراو سقم تقبر خليو تحرسوسا معلتات جن حدو سراويتو كسحب كخلالو كمالسالو انت دي كوينو دما ابت كونغرس قريبو يأمينو ناي كونغرس ابروفال كركبالو بت كونغرس كوينات نكوج ات كونغرس كفقدلو كخلالو دونالد ترامب
ክሳብ ሕጂ ፍቃድ ኣይሓተተን ኣሎ ኣፍሊጡ እዩ ነይሩ ግን ፍቃድ ኣይሓተተን ሕጂ ድማ ፍቃድ ክሓትት ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት የለን ሰራዊቱ ድማ ክስሕብ ዘይኮነስ መሊሱ ኩናት የዳልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ again ምናልባት ሉፕ ሆልስ ዝበሃል ኣሎ ገለ ነኳል ናይቲ ሕጊ ወይ እውን ገለ ፀቀ ናይቲ ሕጊ ተጠቂሞም ነቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ከሎ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ከቢድ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ ዝብል ዝኾነ ገምጋም የለን እምበሽ ከማን ናብ ዝበርትዐ ኩናት ክሰግር ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ጥራይና ንርኢ ዘለና ያ ገለ ፍሉይ ዲፕሎማሲ ተካይዱ ብተኣምር ተደይድሒኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንእስራኤል ድማ ብግምት ምእታዊ has requested the deployment of hypersonic missiles to the Middle East to add to an enormous military deployment already in the region. In Israel, where the calls for a return to war are getting louder, the build-up is already underway. The Defence Ministry has talked about 6,500 tons of munitions arriving in Israel in just the past few days. Dozens of US fuel tankers are parked at Tel Aviv's Ben Gurion Airport and at the airport in Eilat. These are pictures from February showing US Air Force Stratotankers parked on the tarmac. The Pentagon says it is drawing up options for a short, sharp campaign to try and prise open the negotiations. But at what cost? The Pentagon says so far they have... كم تريوز لهم درو إسرائيل تكوينات كل جزء كجمر ديا جمرن إسرائيل اندياتا مجلس تب أب إسرائيل كوينات كجمر كم زخل نكوينات بدلاواتهم وديهم كم زلون يتزرب زلو سلزي انتس دونالد ترامب فتيو انتس أمريكا إسرائيل سلز جمر وقحوس تكوينات كجمر كم زغل بزح جمجمات هلو بزح نتاوي تتوقاسي بزح ببزحي ناب إسرائيل أتيو كم زلون زري في سلتات زرقي حميرم كاو حليفهم ون تن ريفيولز جبرات نفرت كوينات كدب دباخلو عم قدنا داد زمل آلن نفرت زين تريوان زلهم ساتن ون أبتي إسرائيل ببزحاتين كم زلا سلازني سرح ملخت دلوات كم زلا عايزين نقرزلو سلازي كوينات نامي جمار تقولو أزيو عبا كم زخون عايزين نقرزلو بوغن إيران ون زعاد كلمة دلوات كيروم كم زلو عايزين نقرزلو كبيد كوينات أبقدمي تقتيرو خم زلو إذا نقر زلو قراص ناي تقصي ويونا بكونغرس كيت كحتيت كانت مسرح تطونا مبال زلو تقولو تحوت مخانون أما وداتا كم زان ريا زلنا كلت يوم حيلتات كبيد كوينات ريديوم زلو إيران كابقد معجز حلفة زفلنا قريلا سلازي تزلنا معجز قبروي شو ما كنا حجر ما خم كتينا يبللو أمريكا دما حصيرن برتعون متقعت غيرنا نيران نبت أولاقكم مسؤولو زخولو خنقبر كنكلالنا زبل حدش مرقسي ويون حدش وساني حزوم يوم نبتو كنا زغرب زلو it's not really a nice كاكر زخل قداي سايكون it's just another brutal war كبيت كوينات مخاني زنقر زلو هانت بزياد زاربوا زلو اسكسموها seriously. They knew the Iranians took us seriously. They knew what they were up against, right. And they planned for it. They thought about it over many years and planned for this. And after the 12-day war, they investigated their own weaknesses and they figured out, okay, what could we do better? What do we need to replenish? How can we better hide what we've got here, etc. Whereas our leadership has this incredibly cartoonish view of Iran, that they're all just like unthinking zealots. I don't know. It seems to me, I said this before, that our leadership bought the propaganda about Iran that has been sold to our population, whereas maybe in previous generations there was more intelligence and nuance and an actual understanding of the Iranian government and the Iran as a country. This group are they're idiots and they're انتايسكي يبلو اب حدا اقداس ديبيت انديم زغبر نيرم فتينا صليناسي اب حدا مدمدم تاينا خنبصح زلنا يم زبلو سدما ايرانويان بلحتيوم نزبليو بلحتيهم تراي جنا يكونن اخو لا يكونن يلو بلحتي يكونن ايرانويان نعنا نامريكا كم سيريس كم ازيو حيالن هذا جنيان صلاين كدمسسوم زخل حيلن غيرهم سلازو سودونا كل بالحناتهم كل كلتناتهم كل نغراتهم بأتكرهم تسرح زلو يلو እዚ ማለት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ዘጋጠሞም ድኽመታት ዝረኣይዎ ጉድለታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዘርኣይዎ ፀብለልትነትን ካልእን ኩሉ ርዮም ብዓቕሞም ክዕርይዎ ዝኽእሉ ዘበለ ኩሉ ኣተዓራርዮም
ክሓብዎ ዝኽእሉ ፅቡቅ ጌሮም ሓቢዮም ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም ናብዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩናት ኣትዮም ኢሎም እዚ ማለት ማለት እዩ ፀላኢኻ ምንዓቕ ዘይኮነ ንፀላኢኻ ንኣይስካ ዘይኮነ ልክዕ ብዝምጥኖ መንገዲ ርኢኻዮ ዝከኣለካ ክትገብር ክትፍትን ከለኻ ብወገን ኢራን እዩ ብወገን ኣሜሪካ ብትዕቢት ዝተባዕተ ብፍፁም ደናቁር ጥራይ ዘይኮኑሲ ካብቲ ድንቁርኖም ነቶም መራሕቲ እያ ትብል ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ እተኒ ሚኒስተር ምክልኻል ናቱ ዘሎ ፒት ሄገስ ትብልዎ ዘለው ክልቲኦም ትዕቢት ናቶም ክንድገቦ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ትዕቢት እንተለዎ ኮይኑ ብትኽክል ኣእምሮ ክጥቀመሉ ይክእልኒ ንትንዕቆ ነገር ሙሉእ ሓንጎልካ ጌርካ ክትዋሳእ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ስጉምትናቶም ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ትዕቢት ዝተመርኮሰ ንኣሜሪካ ዝወዳደር የለን እዚኣቶም ዞም ጥረው ዝኾኑ ኢራን ወላ ሓንቲ ቴክኖሎጂ የብሎም ዓቕሚ የብሎም ድሑራት እዮም ብሃይማኖት ዝተኣሰሩ እዮም ብልሒ ናፃ ዝኾነ ሓሳብ የብሎምን ገለ ዝብል ናይ ንዕቀት ጥራይ መንፈስ ስለ ዘለዎም እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝሰድዎ ዝነበሩ ንባዕሎም ተመሊሶም ብኡ ተመልሚሎም ስለ ዝዓበዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ ኢራን ዝብልዎ ዝነበሩ ንዓታቶም እውን ነቲ ናይ ምውሳን ዓቕምናቶም ድሪትዎ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ ብዕቡያት ብፍፁም ካብ ጌጎኦም ክመሃሩ ዘይክእሉ መንገዲ ክቕይሩ ዘይደልዩ እቲ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ዋላ እኳ ኣዝዩ ፀብለልትነት ዘለዎ ተኾነ ኣብዛ ዓውደ ኩናት እዚ ግን ዘዕውተካ ኣይኮነን ኣዝዩ ክቡር ብዋጋ ሕቆኻ ክሰብር ዝኽእል ባጀት ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኡ ዘይወዳደር ምስኡ ዘይወዳደር ኣፅዋር ከጥፍኦ ዝኽእል እንታይ ንማለት እዩ listen to this one ካብዚ ዝብገስ ዘሎ እዩ ትዘረባ There's a dilemma. In some ways, Iran's show of force makes the US's presence in the region even more necessary to Gulf security. But there's a new reality here, which is that US military installations, previously seen as formidable force. Okay. هذا نجار كريكم انتهي كريكم ده ليزر لو مسيلكم give me a second. أبزي لأن كنا أقدم أبينا ونرينا لنا كم بحد شجون حدش حبريته وتسلو زليو. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest US military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many US military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the US and Israel pummeled the استري وزلهم تاريخها فطاميو استري وزلهم ابي نا امريكا بيز نبره ابي اب كويت نبريو اشحات سراويت نا امريكا زنگدول زنبرو كم تري وزلهم دارغا اب مدربداس اب كتماي نيرو اب كتما مدربدا يمزلو نيرو سلازي اكم ز كنتات نزلو زنبره بوتا معسكر ايران ناب حصه خمس قيرت تيم زنبرو زلو كمي غيرو خمس خغاطم كيلو كمي غيرو كنزي عبيد زلو وتادرا مدبرنا امريكا بزي وتادرا عقمنا إيران كمزيلو كودق كيلو بزع حتوتات زفتر نغير يزرا زلو أزدي بزع حتوتات سلمنتاي كساع كندزي دخمتنا تناكر تغايلو انتاي سلو زخوني كم زخون كيلو إيران كندزي زاكل وتادرا معسكراتنا أمريكا كتحرم تخل تغينا كمتي أمريكا زبازو لقمقام تخكل ديونو وهانو حتى عقمية بالله كان زيان مقبلنا. So what impact have Iran's strikes had on America's footprint in the Middle East? A CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 US installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. كم was لهم أزي إذا حبريتازي بإيران تدوس نيرو ما نمسباي معمنون كم تري وزر لهم أب كويت كندي بيزاتنا أمريكا تحريمهم زلون جل كابود ما كابتق موسعيون كوينو ليبلو أب سايبروس زنبرة أب العراق زنبرة أب جوردان زنبرة أب سعود عرب زنبرة أب إمارات زنبرة أب قطر زنبرة كمر ما بحرين زنبرة بمولو ببرتو إيران كم زهر متوي زنجر زلون how come كم يروح هذا هاجر نسلس عامز تأجده كم زعينتني أمريكا من كماي بحالي زيك العالم من كماي بحالي راشا كده فروم زي تغل تشاينا كده فروم زي تغل ما نم هاجر كده فروم زي كل أمريكا نأمريكا خمزيلو إيران كده فروم مخالط رايدة كونسي نأمريكا كم بركها خمزغل ويوني نأمريكا كهدما كم زغل زتردو حيلي حجون انتقونه زأكل مدلوات غير اللغو نتي أمريكا وعامنا أمريكا كداخمية زبل حسب حزام تبقي سمسلو سلازي إيرانويان نتزنا بروم فرحي نتزنا بروم لعل قمتنا أمريكا بمتقام حيال زخون السنبراتنا أمريكا قريفهم لالو زي مالتاي مالتيو كي تدالنا خلنا مرحتنا تغطي لهم كله كم زخن قبر تغيلنا
ሕጂ ግዳስ ተዳሊና ንኣትዎ ዘለና ኩናት ከም እንታይ ከነድ መዓሎም ንኽእል ንዝብል ዘረባ እዩ ብግምጣሉ ድማ ኢራን እውን ዝኣክል ምድላዋት ከም ዘለዎም ኣብዚ ስምዑ To be a pause in the fighting, a window for diplomacy, a chance to talk. But according to US officials, Iran is using that window for something else entirely. 3 US officials familiar with the matter have told NBC News that Iran has significantly stepped up efforts to excavate missiles and other munitions it hid underground. ምቁራት ናይ ተኽሲ ምስ ተገበረ ክልቲኦም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንምድላው ይጓዩ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተሎ ናይ ኣሜሪካ ምንጭታት ናይ ስለያን ካልኦን ዝሕብርዎ ዘለዎ ግን ኢራን ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተቐበረ ኣፅዋር ከም ዘለዎምን ስለዚ ሓድሽ ኣፅዋር ንምግዛእ ኣይኮኑን ወይ ንምስራሕ ይጓዩ የለው ነቲ ዘለዎም ኣገለገሊኡ ኣሜሪካ ፈሊጣ ከተቃፅሎ ዘይካለት ግን መእተውን መውፅእ ናቱ ነቲ ጌት ናቱ ብደብዳብ ገይሮም ኣባላሽዮም ነቲ ፅርግያ ኣብጥቆ ዘሎ ኣባላሽዮም ዘለዉ ንዑታት ጠራሪካ ኣፅዋራቶም ንምውፃእ ብብዝሒ ብቕልጡፍ ከም ዝተጠቀሙሉን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዋላ ኣሜሪካውን ኣሚናቱልያ እዚ ቀልጢፎም ኣፅዋሮም የውፅኡ ከም ዘለውን ኣውፅኦም ድማ ንኩናት ተዳልዮም ከም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ኸዓ እንታይ ዘርኢ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንኩናት ምቅልጣፍ ይግበር ከም ዘለዎን ዘይተርፍ ኩናት ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኣፅዋርኩም ከም ተውፅኡ ዘለኹም ንሪአኩም ኣለና ኣበይ ከም ንሃርም ድማ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዓይንና ዝተኸወለ ነገር የለን ይብላ ኣሎ ንርኢ ማለት ፈኸራን ካልእ ኣርእስቲ እንዲኮይኑ ትሪኦም ነርካ ሳተላይታት ናትካ ዘፍቅደልካ ነይሩ እንተዝኸውን ነዚ ንምግባር እውን ብዓንዲ ርእሱ ኣይመኻበደካን ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብርግፅ እቲ ናይ ኩናት መናውራ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ኢራን ግን እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ኣብ ባይታ ክጥቀምሉ ስለ ዝኽኣሉ ሕጂ ናብዚ ኩናት ክኣትዉ ከለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ወይ እውን ሓንቲ ኣብ ዘይፈልጡ ይኮኑ ዝኸዱ ዘለዉ ሎከደስ እዚ ክሳራታት እዚ ጥራይሲ ኣብ ስዑድያ ዘጋጠመ እዩ ንስዑድያ ድማ ግጅፍ ስምብራት ገዲፍላ ዘሎ እዩ ባይ ወይ ስዑድያ ዓብኢሎም ንክዛረቡ ዳዮም ፈሪሖም ዘለዉ እምበር እዚ ኩናት ዝተተፈትሑ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ሙሉእ ብምሉእ ክገድፍዎ የማይበሃልኒ ግን ገለ ክፋል ዳግመ ግምት ክገብርሉ ምዃኖም ብብዙሕ መንገዲ ይዝረባ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዓድኻ ምእታው ካብቲ ጥቕምናቱ ጉድኣታት ናቱ ይበዝሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ጥቕሚ የብሉን ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዳ እቲ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ከምቲ ዘለዎ ኣቃወማ እንተለዎ ነተን ሃገራት ዓረብ ግዳይ ናይ ምግባር ዳኣ እምበር ንክድሕና ወይ እውን ፅቡቅ ኣድቫንቴጅስ ካብ ኣሜሪካ ንክረኽባ ኣይደልየንን እዩ ካብ ኢራን ክትከላኸለልካ ትኽእል ነራ ኣሜሪካ ምናልባት እስራኤል እንተዘይትነብር እስራኤል ተላ ግን ቀዳማይ ምክልኻል ናታ ንእስራኤል እዩ ንስዑድያ ወይ ንቀጠር ወይ ንኢማራት ኣይኮኑን እተን ካልኦት ሃገራት እንተኽኢላ ጥራያ ድሕሪአን ክትከላኸለለን ትኽእል ተደየለ ግን ቀዳምነት ናታ ምን ምዃኑ ኣፍሊጣቶም ኣላ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ መርኣያ ወይ እውን መረዳእታ ኮይንዎም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ መን ምዃኑ በርሂሎም ኣሎ ሕጂ ካብዚ ዓውዲ እዚ ንእሽተይ ውፅእ ኢልና ኣብ ካልእ ዓውደ ኩናት ዝግበር ዘሎ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ብዙሓት ሃገራት እንዲ ዝበኣስ ዘሎ ምስ ብዙሕ ሓይልታት ድማ እዩ ዝበኣስ ዘሎ ካልኣይ ኩናት ድማ ንርአ Ukraine finally ready to surrender. All signs on the ground point to it. After 4 years of relentless fighting, Zelensky is desperate. And while Trump has been preoccupied with drug cartels, Venezuela and Iran, Russia has been quietly using this moment. It has ramped up its attacks. It has launched its summer offensive. Overnight Russian drone strikes hit Ukraine's Odessa, injuring 18. And while his forces carried out the attacks, Russian President Putin held a phone call with US President Donald Trump. They discussed Iran and, of course, Ukraine. Putin backed Trump's push to እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብግዳ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ኩናት ናይ ኢራን ምእታው ነቲ ዝበለፀ ፀጋ ንራሽያን ንፑቲንን የጋጥም እዩ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ እንድሕር ኢልካ ቀቅድሚ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ምጅማሩ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ እገዳ ከምኡ ድማ ነዳዲ ናይ ራሻ ማንም ሃገር ክትገዝኦ ከም ዘይብላ እንተገዚኦም ድማ 50% ታሪፍ ክውስኸሎም ብምግባር ዋላ እውን ነተን ዝገዛ ዝነበረ በዓል ህንዲ ይኹን ካልኦት ዳርጋ ካብቲ ናይ ራሻ ነዳዲ ከም ዝፅየና ገይርዎም ነይሩ ራሻ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ሓደጋ ኣጋጢሞም ነይሩ ዘይካል ዓለም ማለት እዩ ድሕሪ ናይ 3 ከባቢ 4 ዓመት ኩናት እቲ ዝኸበደ ተወሳኺ እገዳ ነቲ ምንጭ ናይ ቁጠባኦም ዝኾነ ንዑ ክሃርሞ ጀሚሩ ነይሩ ስለዚ እሱ እንተዝቕፅል ንራሻ
ቀሊል ዘይኮነ ስምራት መገደፈላ ብርግጽ ራሻ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ስለ ዝኾነት ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅምር ግን ንፑቲን ብሰለስተ ኣርባዕተ መንገዲ ዘርብሖ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኣሜሪካ ሙሉእ ኣተኩሮናታ ኣብ ኢራን እዩ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ካብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይቲ ኩናት ዝጀመረሉ እንታይ ገይሮም ራሻ ነዳዲ ናታ ንኽሸይጥ ገዳል ኢሎምላ ምንታን ዋጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ከይውንጨፍ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዋጋ ናይ ነዳዲ ብ30 ቅርሺ ብ40 ቅርሺ ትሸይጥ ዝነበረት ተኣጊዳ ስለ ዝነበረት ብ100 ብ9 ትሸይጥ ኣላ ቢልዮንስ ገንዘብ ኣብ ሓፂር ግዜ ክገብር ክኢሉ ኣሎ ስለዚ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ኣምላኽ ተኣምራት ፈጢሩሉ ንፑቲን ዝበሃል ዘሎ እዚ ማለት ድማ መጠን ቁጠባ ናትካ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ ኩናት ድማ ሓያል ንክትከውን ዝላዕሊ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ ሓደ እዚ ካልኣይ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ብዝፈጠሮ እንታይ ብለኩም ፀነ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ይህረም ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ዝርከቡ ፔትሪዮት ሚሳይላታ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ናብዚ ማእከላዊ ምብራቅ እያ ትወስዶ ነይራ ስለዚ ዋላ እውን እንተዘይወሰደት ካብ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ክትባ ኣይመረፀትን ስለዚ እንታይ እዩ ንዩክሬን መሊሳ ናብ ሓደጋ ከም ትቃላዕ ገይርዋ ንፑቲን ድማ ከም ድሌቱ ዕላማታቱ ንክሓርም ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ግን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ፍሉይ ድሮናት ኣብ ኤውሮጳ ዝተሰርሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተሰርሐ ናብ ዩክሬን ይመፅእ ካብ ዩክሬን ኣገጣጢምናዮ ተባሂሉ ድማ ናብቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ራሻ ብብዝሒ እዮም ዝህረሙ ዘለዉ ራሻ ንባዕሎም ስለዚ ዋላ እኳ ራሻ ተጥቃዓላ ራሻ ተሃርማላ እንተተባሃለ ራሻ ንባዕላ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካየደላ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግልፂ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ብኩሉ ሸነኽ ንምርኣዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ከባቢ 9 ደቂቕ ኣገዳሲ ቴሌፎን ርክብ ኣብ መንጎ ቭላድሚር ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ከም ዝተካየደ ድማ ይንገር ኣሎ ብዓብዪ ትዝርርብ ብዛዕባ ኢራን ይዘራረቡ ነይሮም ከምኡውን ብዛዕባ ዩክሬን ከም ተዘራረቡ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ድሕሪ እቲ ርክብ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብኩም ኩነታት ናይ ዩክሬን እንታይ ይመስሉ ዘለዎ ኣነ ከም ዝረኣየኒ ዩክሬን ተሳዒራ እያ ብወታደራዊ ኢልዎ ዝተሰዓረት ሃገር እያ ኢዳያ ክትህብ ዘይከኣለት ብምባል ተወሳኺ ሕማቕ ዘረባን ሕማቕ መርገፅን ኣንጻር ዩክሬን ክጥቀም ብምኻሉ ናይ ብሓቂ ዝያዳ ቁጥዕ ዝፈጠረ ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብካልእ መንገዲ ድማ ምስ ራሻ ዝራኸብ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ገለ ሓገዝ ክገብሩለ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኒውክለር ወላ ንኣሜሪካ እንተዘይሃበቶ ንኢራን ክትበሉ ንራሻ ከተረክበሉ ትኽእል ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ኦባማ ገይሮሞ ዝነበሩ እቲ JCPOA ድዮም ገለ ዝብልዎ ንሱ ከምኡ ዓይነት ዲል ክግበር ተኮይኑ እቲ ኣፅዋር ናብ ራሻ ክመፅእ ስለ ዘለዎ እቲ ኒውክለር እቲ ኤንሪችድ ዩራኒየም ናይ ኢራን ማለት እዩ ናብ ራሻ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ምስ ራሻ ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ ፑቲን ድማ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ መፍታሕ ማእከላይ ተራ ክፃወት ወይ እውን ክሽምግል ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ መግለፂ ሂቡ ኣሎ ዋላ እውን እዚ ናይ ቴሌፎን ርክብ እውን ድሕሪ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ምስ ፑቲን ንነዊሕ ድሕሪ ምርኻቡ ዝግበር ዝነበረ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝኽእል ዘተ ምስ ኢራን ክግበር ዝኽእል ዝርርብ ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር Free truce with Ukraine during Victory Day commemorations, a pause that all sides have welcomed. Just take a look at what's happening on the ground. Russian drones hit Ukraine's southern port city of Odessa overnight for the second time this week. At least 18 people were wounded as fresh US-Israeli hostilities with Tehran. He even offered that Moscow could be a potential mediator. But the bigger message may have been elsewhere. Putin also informed Trump that Russia is prepared to declare a temporary truce with Ukraine during Victory Day commemorations. A pause that all sides ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ በቲ ካልእ ገፅ ክትሪኦ ከለኻ ኤውሮጳውያን ኣመና ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ገይሮም ከም ዘለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኤውሮጳውያን እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣክንዲ ምዃኑ ኣሽከዕላል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፍፁም ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ እዚ ኣሽከዕላል እዚ ድማ ብሂወት ብኩነታት ብፀጥታ ናይ ኤውሮጳ ዘይግደስ መራሒ እዩ ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለዎም መርኣያ ናቱ ድማ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ በተደጋጋሚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክበኣሱን ክሰሓሓቡን ተራእዮም ኣለዉ So did Friedrich Merz blow it for Europe by criticising Donald Trump and the war on Iran? Or did he just say the quiet part out loud, saying what everyone was thinking, and maybe there should be more of it? Mark Carney does it, and he's seen as a leader of the MAGA resistance. Merz does it, Trump screams that troops might leave Germany, and Europe holds its breath. But how much longer can this cycle go on? Well, if you're the President of the United States,
while yet. He hit Truth Social with the following reaction. The Chancellor of Germany. Sometimes ብዝሎ በሓፈሻ ኣመንጎ ጀርመንን መራሕነ ጀርመንን ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ባእሲ ኣብ ግምት ኢኻ ከቢድ ዝኾነ ምሳሓሓብ ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መርኣያ ናይዚ ምሳሓሓብ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምፍርራሕ ናቱ ይቕፅል ከም ዘሎን ካብ ኔቶ ክወፅየ ዶ ከምዚ ክገብር ዶ ዝብል ዘረባ እውን ይስማዕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ናበይ ክኸይድ እዚ ጉዳይ እዚ ነዞም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ሪስፔክት የብሉን ክበሃል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ምግናን ኣይኮነን ኣመናዩ ኣንጻሮም ሕርቃን ዘለዎ ሕጂ ግን እቶም ኤውሮፓውያን እውን ተበፂሕና ዝዓይነቱ ስለ ዝኾነ እንተደሊኻ ዝገበርካ ግበር ዘገዲሰና ጉዳይ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ ይብሉ the Chancellor of Germany should spend more time on ending the war with Russia ti ኣብ ጀርመን ዘሎ መራሒ ብዛዕባ ኣነ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዓቕሙን ኣይኮነን ትኽእል ተኮይኑ ብዛዕባ ኩናት ናይ ዩክሬን ከመይ ጌርካ ከም ዝውዳእ ኣብኡ ከተኩር ኣለዎ ወይካ where he has been totally ineffective ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ካልኣይ ድማ fixing his broken country ዝተሰብረት ሃገሩ ድማ ኣብ ምዕራይ እንተዘተኩር መሓሾ ነይሩ ብፍሉይ ድማ ብኢሚግሬሽን ብኤነርጂ ከም ድማ and less time on interfering with those that are getting rid of the Iran nuclear threat, thereby making the world, including Germany, a safer place. ስለዚ ስናፕ ባህል እዚ ብርትዕቲ ፅፍዒት ነቲ መራሒ ናይ ጀርመን ከም ዝሃቦ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገርካ ዘለካ ብቁጠባ ተረሚሱ ዘሎ ዓድኻን ሃገርካን ግበር ይብሎ ኣሎ መን ከምኡ ከም ዝረመሶ ዝፈልጥ ኣይመስለን ዶናልድ ትራምፕ ጀርመናውያን ኣብዚ ሕጂ ወሪዶሞ ዘለዎ ሽግር ከፊላዊ ብፍላይ እቲ ናይ ፀዓት ፀገም ናይ ኣሜሪካ ህንደሳ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ምስ ራሽያ ፀገም ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ ምስ ራሽያ ዘባእስዎም ናይ ኣሜሪካ ሕቦ ኣጀንዳ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ግን እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ናይ ጀርመን ናይ ኤውሮጳ ብዓብዪ እውን ኣንፃር ረብሑ ንክሰርሕ ዝተመልመለ እዩ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዳ እምበር ንረብሓ ናይ ጀርመን እውን ኣቐዲሙ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምስ ራሽያ ዝምድና ጌርካ ምኻድ ንጀርመን ደዋፅእ ነገር እዩ ነይሩ ጀርመን ራሽያ ማለት ትዛዕበየ ዕዳግኦም እዩ ነይሩ ብምሉእ ከሲሮሞ ፀዓት ጋዝ ማለት ብፍላይ ብሕሱር ናብታ ዓዶም ብምምፃእ ኢንዳስትሪያል ሃብ ነይሮም ንዕውን ከሲሮሞ እንታይ ከደይ ከሰሩ ስለዚ ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ከሽከዓል ዘለዎም ከሎ ድርብ ፅፍዒት እዩ ክልተ ፅፍዒት እዩ ኣብዚ ፀገም እዚ ዘእተውዎም ባዕሎም እዮም ባዕሎም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኖርድ ስትሪም ክንሃርሞ ኢና ከነቃፅሎ ኢና ከነፍርሶ ኢና ይብሉ ነይሮም ኖርድ ስትሪም ማለት እቲ ፓይፕላይን ወይ ከዓ እቲ መስኖ እቲ ቱቦታት ብቱቦ ዝመፅእ ነዳዲ ወይ ጋዝ ካብ ራሽያ ናብ ጀርመን ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ዩክሬን ሃሪማቶ ዶ ብላብላ ኢሎም ባዕሎም ወሊዖም ገዲፎሞ ጆ ባይደን ድማ ባዕለይ ክሃርሞ ይብል ነይሩ ኣሜሪካ ከም ዝሃረመቶ ድማ ዘከራኽር ነገር የብሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሽግር ናይ ኤውሮጳ ደርብዮሞም ይላገፅሎም ምህላዎም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ Here is how Merz described his relationship with the US president. As good as ever. I simply had doubts from the very beginning about what was set in motion with the war in Iran, and that is why I expressed those doubts. ዶናልድ ትራምፕ ዝፀረፎ ኣክንዲ ዝምልስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣሜሪካ ፀገም የብለይን ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራን ጥራይ ዝብል ዘለኹም በራብ ካልእ ዝምድናናትና ናይ ኣሜሪካን ፐርፌክት እዩ ዘሎ ይብላ ኣሎ ንስኻ ትብላ ኣለኻ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብኸመይ ይኮነን ዝርአካ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፑቲን ነቲ ዕድል ይጥቀመሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ድማ ባእስናቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናብኣሰን እናተበላሸውን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ንእሽተይ እሞ ክንሰምዖ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ቀንዲ ናይቲ ኩናት ገምጋም ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢራን opening thoughts from you from the EU politics, the home of EU politics? Over the last year, we've seen European leaders trying to find all sorts of ways to butter Donald Trump up and trying to get some sort of predictability. They didn't necessarily get that predictability, and now they seem to be willing to be much more critical. And I think that's with their domestic audiences in mind. They are trying to put some political distance between themselves and Donald Trump. Right, to Scott Lucas, Professor of American Studies at ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ንክቋፀርዎ ኣዝዩ ከቢድዎም ከም ዘለዎን መብዛሕትኡ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ክገጥምዎ ወይ እውን ኣንፃሩ ብድሆታት ክገብሩ ዓቕሚ የብሎምን እንታይ ክገብሩ ግን ይፍትኑ ኣለዉ እንተዋሓደ ነቲ ውሽጣዊ ኦዲየንስ ናቶም ነቲ ውሽጣዊ ህዝቢ ናቶም ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ደው ምባል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ትርር ዝበለ መርገፂ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ
ددحر دونالد ترامب تقوتات مخان زوار دكا كم دما اتبارتنا نايزي جرمن فريدريك ميرستي ማዕከላይ ሞደሬት ኮንሰርቫቲቭ ዝነበሩ ፓርትናቱ የንቆልቆል ይዘሎ ብግምት አሉቶም አኽረርቲ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ አኽረርቲ ናይ ጀርመን ቶም ኤፍዲ ዝበሃሉ ድማ ኣብቲ ፖልስ ቅድሚት ይመፅሎ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልኡኽ ምዃን ወይ ከዓ መጋበርያ ምዃን ብፖለቲካውን ዘዋፅእ ኣይኮነን that's why ድማ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ካብኡ ክሃድሙ ዝፍትኑ ዘለዉ I don't know ኣብ መወዳእታ እንታይ ከምፅኣሎም እዩ nuclear weapon and their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ብሎኬድ ገይሩ ክዕወተሎም ከም ዝኽእል ዝሓስብ ዘሎ ግን he knows and everybody ንሱ ይፈልጥ ኩሉ ሰብ እውን ይፈልጥ በቲ ብሎኬድ ወይ በቲ ዕፅዋ ገይርዎ ዘሎ ነቲ ኩናት ክስዕሮ ከም ዘይክእል ኢራናውያን ቡክ ክምብርከቡ ከም ዘይክእሉ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ካልእ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር ኣለዎ ገለ ለውጢ ክረክብ ትዕሪ ኮይኑ እንተዘየለ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ከይዱ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘየለ ኩላቶም ተኣማሚኖም ኣለዉ So here we go. President Trump praised the blockade of the Strait of Hormuz after Iran's supreme leader escalated tensions with new threats, saying, quote, those foreigners from thousands of kilometers away who are greedily carrying out transgressions in the Persian Gulf and Sea of Oman have no place here except at the bottom of the waters. Iran will put an end to the hostile enemy's exploitation of the Strait of Hormuz. This is CENTCOM briefed. ሶንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ብወገን ኢራን ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ቦታ ክህልዋ የለን ቦታ ክህልዋ ኣይኮነን መራኽብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኾነ ስራሕ የብሎምን እቲ እንከቦትኦም ኣብ ማዕሙቕ ናይ ባሕሪ ጥሒሎም ጥራዮም ክህሉ ዝኽእሉ እምበር ኣብዚ ቦታ እዚ ንክህሉ ከነፍቅደሎም ኣይንኽእል ኢና ኣይኮናን ዝብል ተሪር መርገፂ ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ጠቕላላ ኣብዚ ፐርሽያን ጋልፍ ዕድል ክንበኩም ኣይንደልን ኢና ዝብል ንባዕሉ እዚ እውን ኣኽራሪ መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጠቕላላ ነዘን ሃገራት ዓረብ ገዲፋ ነዚ ፐርሽያን ጋልፍ ገዲፋ ክትወፅእ ኢልካ ንክትግምት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነቲ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ኣሜሪካ ቁጠባዊ ጭዋዳ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ዞባ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ጠቕላላ ነዚ ዞባ እዚ ተሳዒራ ክትገድፈ እያ ክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሜይቢ ካብዚ ተሳዒራ ክትወፅእ እያ ክትብል ኣብ ኢራን ኒኩለር ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ምባል ከም ዝቐልል ከማኒ እዮም ዝኣምኑ ብዙሓት ስለምንታይ ካብዚ ቦታ እዚ ተሳዒራ ክትወፅእ ማለት ኣሜሪካ ቀሊል ዘይኮነ ስዕረት ይከኸውን this is a very strategically important ንኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይዚ ቦታ እዚ ልዑል እዩ ስለዚ they will try their best ነቲ ነገር እቲ ክቕይርዎ ግን ብኮንቨንሽናል ኩናት በቲ ካብ ኒኩለር ወፃኢ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወፃኢ ብፍሉይ ነገር ክዕወትሉ ዝኽእሉ ብልሒ ይረአ የለን መብዛሕትኡ ኣብዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሕጂ ዝገብርዎ ሓድሽ ደብዳብ ይኹን ኩናት እውን ብብዙሓት ክኢላታት ከም ዝስማዕ ዘሎ ፍሉይ ለውጢ ከምፅኣላ ይኽእል ኢና ኣሜሪካ ኣይበሃልን እዩ ግን ኣይፍትኑን እዮም ግን ክበሃልካ ኣይክእልን እዩ War General Jack Keane joins us now. General, first off, the Supreme Leader not knuckling under, warning up. Military terms. I mean, that's what this is. Charge here, they're standing up to the powers of the states. That. So let's talk about what the president got yesterday, a briefing of options that he could take out if we resume the fighting in Iran, which I think seems to be the path we're on. What could you tell me about those options? Well, first of all, I mean, where are we? So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ ሕጂ ኦፕሽንስ እንታይ ዓይነት ኩናት ከነካይድ ንኽእል እምበር ኩናት ይካየድ ዶ ኣይካየድን ሰጊሮም እዮም ይእሚኖም እዮም ስለዚ ኩናት ከም ዝካየድ እንታይ ዓይነት ኩናት እዩ ብኸመይ ክካየድ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ክእል ኣቡታት እዩ ዘሎ ዘረባ ስለዚ ኣሜሪካ ኦልሞስት ወዲኦም ኣለዉ ነቲ ኩናት ማለት እዩ እስከ ንስማዕዮ ሶሪ ኣብዚ let's hear his ገለ ካብቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ እንድዩ እዚ እንታይ ዓይነት ኦፕሽንስ ኣለዎም ኣብ ጣውላ እስከ ንስማዕ We right now, you know, so the American people understand. We've been 3+ weeks into an attempt to negotiate after the Iranians shut down the straits. The administration believed that there would be an opportunity here for negotiations. I think the Iranians put some feelers out there to convince our negotiators that there clearly was some realistic possibilities here, and none of that turned out to be the case. Because the hardliners in charge are not about to present to President Trump a deal that he's willing to accept. That's number one. Number two, he's not going to make a bad deal himself. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕርቲ ናይ 4 መዓልቲ ኩናት እኒ 3 ሰሙን ዝኸውን ልዕሊ እዩ ኣብ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጌርና ዘለና ብወገን ኣሜሪካ ብዘተ ምስ ኢራን ተዘራሪብካሲ ክፍታሕ ዝኽእል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ወይ ነቲ ፕሬዚደንት ይብላ ኣሎ ሓሳዊ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ናብ ጣውላ ድመፀት ብኩናት ከምዘይሰልጣ ዘሎ ምስ ፈለጠት እያ ብግምጣሉ እቲ ማዓስከራት ናታ
كم حسم يدكع كم زلهم سفلتت مسكبدا يا أمريكا نيران دنقيس طاولة خط مسخم زي تغل ما نمسى بيزفلت بفصم دنقاص زبالي باللومن أبتكو ناس زي متشوم ننا إيران طلبات مولو كان مالينا يلوم يوم قراص نتوسجير كمدما إسرائيل ونتي ناي إير ديفنس سيستم ناتهم سلزودو بستفعل عليه من قد جيرهم يوم نتي مقراص نتوسجير سلزي ني إيران كدنقصي يلوم ويوم سوم كزرارب وقال سلزالي يكون زرارب زل دونالد ترامب ون أبايتا بوكينات كبص حصل زي كعلم من الباتاب طاولة أبيرت أبابيرة كرهبن تخالكو خابز بلي السونا يسلطن سلزي حجونا بوكينات تملسو زلو نتي كمحجي زي تعامم كود وزي كالو سرح كود له زخولو أقاطعميتات ويون عدل تتفتر إلى يوم زملسو زلو again كل زنريو زلنا مبزحت جزيتي حماقة كايدا كأمان زي كل حسوت متلال كل عينات نجار زقبر أمريكا بالإيران إيران بزوج زي متقلي ماما باي ذا واي تاريخنا تاريخ ترجميركم كاب 5 تجميرهم من قصنا أمريكا بتدقاقا من مستقلة من إيران ولو أن ديمقراطياتهم ديمقراطياتهم تي بريزنتناتهم بريزنت دي ولا برايم مينستر مصادق زبال بديمقراطياوي من قد استمرت لديمقراطياتهم سيروم أمريكا مالتيو الواجيروم نتي بريزنت اليوم نتي نجوس أبتعد زدايبوه أمريكا يعملون سلزي أمريكا قبل الإيران زي قبروا عينة جبنية بالله بزح حماق نقر يوم جيرهم لهم حساب لهم مثل ما تقوم تقول زتري وزول لهم إيران كم تبدل زلا إيران حماق كم تكبر زلا يتزارب زلا اتزاقرم كفالجن اتزاقرم كفالناتو كم زجيرهم العالم يؤمنوا مخانوي it's just amazing ملو بملو بتاريخ بقمت على الكنسو نسألهم سي سعدا يلون كؤمنوا زخولهم أمريكا أبزوا نزاي منو يمزلوا جن أنت وحده نتسقبلتنا ميديا عبلالنا ميديا كمون بروباغندا قال زلوا ننوي حوان بخمسي صار حالهم نيرو بعلا طب حماقنا قبروا نتي ولا حنت زي قبره كم سيت أنجر كان يمأمان تخلو نيرو كساب الجول مقابرياتات بزوح سبتناتهم بروباغندا تسأليو نيران كم سيت أنزو قطرالو إيران أبعدهم يمزلوا حنت معالته حنت مترو سأكيدهم هجر كوري فتن حنت مترو انتغني تلازي again the reality is far from كابتزب نازلو كابتزب نازلو أبزس كسمعوهم أبز جنتا يبلالو هذا كابتم ناي جو بايدن عبيت حلف سيزنا بره going to give up entirely. War, truce, in which U.S. strategy seems to be changing twice a week. What do you make of it overall? And what clues, if any, do you think we can take from the way both sides seem to be posturing and sending mixed signals about their appetite for negotiation? زحتت زلو ناي ناشنال سكيورتي ادفايزر او جو بايدن زنبري سلازي حدا كابتم ريلي ني وشتاو كنت بوليتيكا أمريكا زفل سبي نوي حمتات ابت ناشنال سكيورتي كمون ابت ناي سكيورتي ابراتس أمريكا زنبري جاك سلفن بحال اوكي إذا كل أمريكا تخطلو زلا بإيران كما يمثل يزبلو زلو. What's interesting, in some ways, it is easier to predict the Iranian side than the Trump side. The Iranians have made it clear that they are not going to give up entirely their right to enrichment. They're not going to completely surrender their nuclear program. They're prepared to do a deal, but it has to be a compromise. And the Iranians have made clear that they are not going to negotiate, when they feel that President Trump is just going out every day and saying, I got to bring these guys to heel. I need absolute surrender. I need them to give their dignity up. Because fundamentally, one thing I learned from negotiating with them is they care as much about the pride as they care about the substance. Full stop. انتي زبل زلو مسيلكم مجمريا بزيك العالم تي زبلو زلو نوح سمعيين دياني كم ما نزخولو سباتا يكونن كن هذا كابتي أبزوان زلو مرقتي ويون بودكاستهم بغطاء لتزاربلو زلو مس إسرائيل زلو وزمدنا أمريكا قال كابتم داق مجمد كبر له زبل بردات زلوي انتي مالتي زبقل زبل قالات كن ريقلنا انتي زبل زلو مجمريا أبزوان زي كاب نناي دونالد ترامب بوليسي كتقمت مفتان نناي إيران أكايدا كتقمت مفتان predictability مالتي إيرانوين تايكو قبرهم زغلو next step نا إيران تايكو هم كم زغل نخد قمت يقلل مهنا دونالد ترامب نسور زغن علامة زي بلو سغيلو عنجل جلنا بلا زخي زغلو كم زغن يزنقر إذا مالد دما إيرانوين صبوك يرم عم بيبامو هم زغلون ناي نفسه كف دونالد ترامب سقمت تايكو قبرهم زغلو زفلتيم كالاي دونالد ترامب ولا ونابت أولان كي عوت أنت الربعي زخي زغليلو مهنا إيرانوين أزيون كرعات زبيهم كرعات مالت كبرتنا توم زفلتيهم dignity توم كبرتنا تومن كبرتنا يتهجرن عملك تحط تزاربان ترجعك ويونا كذا ترجعك بفصل مساحة صرحي كلنيا
مساخ خردادو يكونون يوم دونالد ترامب نقوم مشيتن أمبركي خيوم يه أطفي يه كمز جيريم زبل زلو أزي أزي حدا جنيا زرباي قبل وزغول يكونون مبزعتن هجرات تسعريفهم كله قسي ماما يمزخديل إيران جنكم يكونون قسي ماما زخد يكونون تعري كمزي فانت حتحزب لالو نعو مبزعتن هجرات تايبلو أوروبا تايبلو زغول ناس عرفهم كله دينن يلوم تحن دونالد ترامب بقافد على المرب تكباراتكم يكونون يمزولو ولو كب تكبارون بقافون ناقد قطم كله إيران جنكم يكونون بفصم عدل كبوي دليل اللون فكيرو كمزي قال مواص أرخي بكوص دليل لوجن نعاون كبوي دليل اللون يزبع تزي إيرانويان تبوظ خون استراتيجي هزم زختل زلون تسرح زلون سلزخونو السوق نفسه زخاله قام كوسر لزلو يزبل تبوظ خون انترفيو زكاي. Now, the Trump side is harder to predict because I think he doesn't really want to go back to war. He grabbed at that ceasefire a couple of weeks ago when it was offered to him, and he extended it even without having any kind of negotiations ongoing. And yet, he continues to stick to a series of demands that I don't think he's going to achieve. And he continues to stick to the thesis that one day Iran's just going to walk out and surrender if he just squeezes hard enough and long enough. And I think that's not true either. And so the result is I think we're going to see a continuing standoff between the U.S. and Iran for some time to come until President Trump recognizes that unless he's basically willing to do a deal that looks a lot like the deal Obama did. بعفشة بحتر تبالة كويدو تريف دونالد ترامب سيراناويان ترداديو أبتاولا كم تانا جو بايدن ناي أوباما زقبرا أبتاولا تزراري بي كوت زغلنبر بفولوي كغبرو زغل نجار يلن كل زفن تحت حزبلو زلون تقدر ما يحشو يمزولو زلو بحفشة كم نريو زلنا تكونتات أبكبت زبالة درجة وديقو خمزولو ينان رزلنا بزمالة تاي مالتيو التكوينات كم معلتنا تقرار بي خيدالو إيران دما قطالي حدش تصويرات كم زلوهم يرئي له and it's just down to a possible كم زتري وزلهم اتي كويناتي دال يمت كم زلو زرئي ببزح ميدياتات نريو زلنا نقرتلو ببزح صورات بإسرائيل كم زلو أمريكا هونكمو بزح صورات إتيا تدالو كم زلان نكوينات ريدو غينهم كم زلون قد محجز يقبروا أصوار ويون حدش أصوار من البعض قال زبلوا زلو هايبرسونيك ميسايلس أمسينا لنا بلا قلهم زبلوا زلو we'll see I don't think كسا كندو بأصواراتهم بخالن فلوي نجر اللو تكمت الزخل كم زتري وزلهم دارك إيجل زبحال كم زي US deploy دارك إيجل زبحال كبيت زخون أصوارات وين أقريبا خمزلا هايبرسونيك ميسايل مخاني هم زنقر زلو واغاناتون حدا ميسايل 15 مليون it's gonna be very very hard تي فتنة نايتنا ميسايل يكون كال نيران أقداس يكون المهنيات إيران كم تزدلون air defense system أين بران سلزي العمون مهرام كسا كندو دشجرو يكونون أمريكا هاريمهم تاي لو تيم سوي تيسأقم كوينوهم زلمبر العمون مهرام سأقم يكون منال بعد جن هايبرسونيك تقوم تجميرهم إيران وين كم وقت كم سلزغل تكونتات كغبت كم زغلن كم بيتكوينات كبر كم زغل يوم ندتي كونتات بقرة بازكات زلو this is going to be another تكاسليت زي هي بكونتات يكون حنتي بزحات كيلاتات كابز بالوازلو كنجمجم دحر خينا جن idiots and they're arrogant. And I really think that arrogance, both at the specific leadership level and at the level of empire, is what doomed this to fail. But, you know, to your point, the idea that it's very Israeli logic that one more bombing campaign is going to secure the peace. More assassinations. More assassinations, one more bombing campaign. This time it'll do it. This time, you know, our victory will be assured. And the bottom line is we're just waiting around to انتايم زبل زلو كل تناقر نريو زلنا ولا دونالد ترامب زخطو له زلو بوليسي ونا إسرائيل كاب إسرائيل استقاد حي إسرائيل كل زي ببomباتاتن بدبدابن شكرهم تفتح عيد مسلم زلو هذا كاب تزحزن كفال دماسيو قد محجي بزعو دبديب كاب أبتني عسر تغلت معلتات دبديبهم أبزن 4 معلتو دبديبهم حجو وانت وساق دبداب جيرهم كفتح زخلي مسلم هالو but the reality is انتاي بلوز أني ما بتقدميت كاب تقدم زنبرا منقسي زخافة منقستي متي زولي يبلسانيو سلمتاي متي زبزي كريكم صنعكو كم يبل نيرو حجي زلو أتي منقستي زقدد منقستي يقينو زولي يبل نيرو so in a sense انتاي زريكا دحري زقدد منقستي كتمسخيلكا why did that happen سلمتاي كم خقاتم كيلو منيو كم خقاتم أخيلو دحريلكا it's just because
because of your failure ብናትካ ጌጋ መደምደምታ ዝገበርካዮ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ኦቨርኦል ንኩሉ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ዘገርም እዩ ዘገርም ኢልካ ጥራይካ ክሰግሮ ትኽእል እምበር ነዊሕ ከማን ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ጥራይ ዝበርሃልካ ኢራን ብስርዮም ጥራይ ነዚያ ክወፅዋ ዘሎ ናይ መወዳእታ ከባድ ፈተናያት ናይ መወዳእታ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ኢዶም ዘይሂቡ እዮም ተሳዒርና ኢሎም ከምዛ ንኣፍጋኒስታን ክገድፍዋ እንተኮይኖም ፅቡቅ እንተዘየለ ግን ዋላ እውን በቲ ታሕቲ እቲ ሲአይኤ ገለ ጌርካ ሞሳድ ገለ ጌርካ ነቲ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ሃገር ንምእታው ብዙሕ ክፍትን እዮም ብዙሕ ነገር ክፍተን እዩ ብሕጂ ኢራን ነዚ ኩሉ መኪታ እንተወፂኣ ግን ከምቶም ካልኦት ብዙሓት በዓል ፕሮፌሰር ፔፔ ዝበልዎ ሓያል ናይ ዓለምና ኮይና ንክትወፅእ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፃሪት ኮይና እንተወፅያ ከቢድ ይኸውን ለሊ ኩሉ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል መልሲ ብዙሕ ኣዛራቢ ዘሎ ብፍላይ ኢማራት ትኽተሎ ዘላ ፖለቲካ እንታይ ፅልዋ ከምፃላ ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ብፍሉይ ዝዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ ኢማራት እንታይ ፅልዋ ክገጥማ ይኽእል ካብዚ ሕጂ ተኣትዎ ዘላ ኩናት እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ምክንያቱ ጎኒ ኣሜሪካን እስራኤልን ሞር ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘለዎም ብግምጣሉ በዓል ዑማን ጠቕላላ ናብቲ ኣሜሪካ ገጾም ክፅጉዑ ይተረኣዩን ስለዚ ኣሜሪካ ኢራን ኣተኩሮናታ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ከም ዘሎ እዮም ዝነገሩ ዘለዉ ኣብ ለንቀነ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ናብ ስዑድያ ደው ኢሉ ነይሩ ናብ ቀጠር ደው ኢሉ ነይሩ ናብ ቱርክ ደው ኢሉ ነይሩ ናብ ካልኦት ከም ናብ ፓኪስታን ደው ኢሉ ነይሩ ናብ ዩኤኢ ቀጠር ናብ ዩኤኢ ባሕሬን ኩዌት ግን ኣይደወለን ስለዚ ኩዌት ባሕሬን ከምኡ ድማ ብዓብይቲ ዩኤኢ ዝበሃል ኣብ ዓይኒ ናይ ኢራን ዘለዉ ምዃኖም ምግንዛብ ከድልዩ መርኣያ ናቱ ድማ እንታይ ክኸውን ውፅኢት ናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ዝኾነ ነቲ ኩነታት እናተኸታተልና ከቢድ ኩነታት እዩ ግን እናተኸታተልና ዝሓይሽ መረዳእታ ንኽእሉ ክንገብር ክንፍትና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢትኹም ሓሳብኩም እናበልኩ ሰናበተኩም እየ ታንኪዩ